May ni Times of Mizoram News Analysis at chuan US Iran chungchang bok kat ngai thla anga ram pahnih te anin voucher chera in the one hlat mel talem lo. May ni khat nimin khan Pakistan kaltlangin Iran chuan proposal thar asyam le to a US President Donald Trump chuan Iran proposal hi ahnol le ngala azonin voini ahnol sakna anita. Trump chuan Iran nen inrem na kan siam thayangem achiang lo indona ahlo chamani chuan natakin kan bom dardon ati. Ceasefire cholkar thumna akal meka Iran point proposal thar asyam vezela President Trump chuan amhasabera nuclear le uranium chungchang soinghal adua Iran hian anlapom thailo ani. President Trump chuan inrem na siam adu viaula in hetianga Iran lamin hun an khoral ringot chuan indona kantran le angai don ani kapom thailo thil min dil tlatani atibok. April ni riat khan in ka haipuan ni in May ni kan chuang kai to a indona om le ani chuan America hi adem om hran lovang. Lelama chuan Trump admin hian ceasefire puan chan hi alo nei ruve thei reng. Andoi zep wang le economic war kalpui du wang po ni hran lovin US Ramdan pui War Powers Act pe hel nan ani ve thei tlat. War Powers Resolution 1973 kha kansoi to thlirna nisom ruk IRA US military operation awm don ani chuan US presidential power in akal pui theilova US Congress Senate le House of Representatives in an vote angai ani. Iran war hi February nisom ni pariat atanga chiarin May ni khat nimin khan nisom ruk apum hlum to a ma se Trump hian War Power Act bak samna amu vekar maya dan zongjong hi la koidu chuan interpretation hrang siam theivek ani entirnan India Constitution 10 schedule anti-defection law po AAPMP mun thuma thena mun ni ten BJP an zomatang khan afel helna alangta a BJP le AAPMP kal chuak ten legislative party mun thuma thena mun ni kan ni a anti-defection law in min phuar lo anti ani ma se chik takayan chuan party dang ne na inzom merger hi thlanlal legislative party te malak na tur ni lovin political party in ma ala anga thlanlal MP MLA mun thuma thena mun ni ten an pompui tur jok niangai ani helai thu hi tarlan kan tumber lova dan te hi soifia dan interpretation sang awm theizia tarlan tumna ani. AAP chuan anti-defection law hi soifia turin Supreme Court a an zual ko nge yanga dragaf chada te din hun hi achiang chiat lo ti kha kan thredon nia. President Trump po hian War Powers Act 1973 hi soifia dan anaya khatia April ni riata indona atop ta ka chuan February ni som ni parir atanga chiar thin kha atop fela anin dole ani point chuta tanga chiar that le turani ti ngai dan annaya adik lo ti sakngot thai an ni big lowa US Supreme Court thutluk natur ani ve. War Powers Act khan military operation nisom ruk IRA atimaya ceasefire chungchang asoitel tlat lo thil hi abob lokalak du chuan soiboi theitak ani vek mai. Trump chuan US Congress hotu te nimin khan le kha thonin War Powers Act hi Iran wara man thei ani lowa Trump adminin azo mangai lo achan chu ceasefire oma indona atop ta ani chuwangin February ni som ni pariat atanga sanakal kha atop ta vek bok Trump chuan ati February ni sari atangin rampani kara in ka tonna athleng to lova indona atop to ati ani. Republican Senator te chuan an President kut phuar sakhi andu lo April ni som ni pakwa khan US in Cuba arun lo nan Democrats te chuan resolution an lo pulut to a Democratic Senator Tim Kaine Virginia malak na ani congressional approval Congress phalna tel lovin President Truman Cuba military operation akal pui thailo anti a ma se athlop lo zong in Republican 10 vote som nga pakhat an pe a mi somli pasari in an thlop ani. Iran war chungchang po Republican Senator tamzokin an thlopa ma se Republican Senator then khat chuan nisom ruk nuwa ngaidan kasiam don ti anom nuala hetia Iran war din mun chiang lo takhi seneta soiho ni le ta se Republican Senator then khat chuan Trump hi an chan to melova chuwangin Trump admin hian US Congress phalna amu arinom lova
Iran war chu April niriat khan atop to ti mai lo chu ti ngai na vak omri lo ani US Iran in biak na le in rem na om mai theitak lo chan chu Iran Foreign Minister Abbas Araghchi wang ni in alang Iran official mi pui thlan lalten thunei na an nei theitak tak lo chan po an Foreign Minister ber hian IRGC commander te thu oi em wang nia ngai ani Iran International News in a report danin President Masoud Pezeshkian le Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf te chuan Iran Foreign Minister hi an tho pui thei to lova Foreign Minister atanga ban an du ani asan chu Abbas Araghchi hian President le Iran palai te kalkanin Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC ho tu te ador thina Islamabad talks atang khan Abbas Araghchi hi IRGC commander Ahmad Vahidi tana thok ni om takin a oma mipui thlan president le parliament speaker te apal zut ni in an pu ani March ni som ni pariat khan Iran president Masoud Pezeshkian le IRGC chief Vahidi kara ngai danin an lo na om chhota a Iranian leadership ten US ne na inrem na siam andu lain IRGC lam chuan indo andu a khatatang khan IRGC hian rorel na an thunun ta jok ni in alang in biang na kal Iranian palai te kha thunei na pek an ni lova IRGC commander te thucha soichon bak ti thei an nei lo in biang na a hlotling tur chuan palai ten full power thutluk na an siam thei apoimo eng thua po kanin beron le photanga tia an soizel chuan in biakin omzia anei lo IRGC chief Ahmad Vahidi le senior commander Ali Abdullahi chuan Iran palai te an control tlata Islamabad in biakna khan engma thutluk na an siam theilova IRGC thu an hak ta zelani chu president Masoud Pezeshkian chuan du lovin top negotiator palai min ber parliament speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chubia in Iran economy achiat vek ma hian tranla ula IRGC thu rigot zom to su ti in afuya chuwang chu anima na palai jinga po atelve tak lokha thil chiang tak chu Iran ram sarkar hi IRGC thunun ani to a IRGC tharui ti chiat ani ma chu US hian athildu amhumai don lo Russia China le North Korea ten Iran hi Ralthuam an pe emoni tunlai hian anin ro sarenga Ralthuam thar new cards kan mangdon anti chen mai Brigadier General Sayyid Majid Mosavi, commander of the Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC Aerospace Force 1 US Central Command chu akhak naviawa min kable ani chuan Middle East US base te torna in huvek tuna chuan inin dolong tetan twarna atheng toang ati IRGC Navy Political Deputy Chief Mohammed Akbar Zadeh chuan indona omle ani chuan Ralthuam kan lapuan zar ngai lo mangin kan do to don America hian achut swal le viau dona tunma kan lamhan lo Ralthuam tharin US warship te abitum to anga antlom chiang ngotang ati US malak dan enin indo anhai ni in alang Iran laka US thilphut lian ber nuclear Ralthuam ban san chu Iran Supreme Leader Mostaba Khamenei chuan apom hmel lova Persian Gulf US hian mun achang ve lo Iran chuan nuclear le missile program achun zom dona ahum tlat don ani ati Strait of Hormuz po ruaman na thar kan siam don atibok Iran ain rosak chun zom ta ka chuan US Central Command chuan President Trump chu briefing an peta a indona omle ta se US din mun turte malak antum dan le inbuat sainate an hril hriat ani he huna hian chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dane Kane le Central Command Commander Brett Cooper te antela minute somli pangachung hun an mangani heti lai hian US chuan Israel lama Ralthuam ton sangruk zanga lai athon chuak boka President Trump hian Iran abai chunjom don nia ngai na alian hle US in Ralthuam athon chuate hi missile military trucks Joint Light Tactical Vehicles JLTVs le silaimu van boruak le leilama man chi te ani tunkar chung hian Israel in adong dona main niriat nulama Iran hian proposal thatak asiam lo chuan anin dole ngei arin omani Trump admin hian Israel hi avu thaviawa Iran war chung khan Ralthuam ton nuai khat sing khat sanga zeruk zet alo peto
thlona in voizali pathum zet an phura abak chu longsomin an phurani President Trump chuan Europe ramten an thlop du lo boka Europe rama US sipaite ala chuak tandon tabok Italy Spain le Germany te hi kan tan tangkaina an nei te chiam lo thutlukna kan siam thwai don ati hemi chung hian heng ram pathum te hian US nen relation an siam thalawani chuan US hian asipaite ala chuak fekani chuan an buai pha don hle ani US sipaite hi Europe rama general duty om an nilova US Ralthuam an leite amhandan an zirtira na poimo taktak an thokani election duty tura sipai an tirangot hichu an nilo tuna hian Italia US sipai singkhat sangni zaruk somruk pani an oma Spain sangthum zariat sompaliomin Germana an tambera singthum sangruk zali somthum paruk an om mekani heti lai hian Middle East atangen USS Gerald R. Ford aircraft carrier chu atol chuak ve taboka US European Command hnuaya omni in Iran wara azuk telve zoya Europe lam apan don ya hriat ani warship lian USS Abraham Lincoln le USS George H.W. Bush aircraft carrier te Middle East an lawm mek